pesta nadat dro naritham dro tanya budaya dro tu. Baca dalail khairat, baca berzanji, baca selawat, nyoba pesta. Tapi urangnya apa boleh buat? Kabeh ibalut lihat tagok mendung. Dengar bukan? Ini ada kameramen Tengku Syukrullah, bukan pembenci MC. Saya tidak pernah benci MC, jujur. Kalau ada MC, acara pesta lebih terprosedur, tapi bermusyariat. Pernah tugas MC, tukar payung, tukar ranu, pegah foto bersama, pecah pegat pecapli, pegah nyomak tuan nyoyah tuan, pegah nyo adik ipar, lehnya kabeh urusan jo amplop buka bitorat yo awak. Nyo mulai poh urang pengah mip ba MC sampai poh le support urusan abeh puyok yo urang cung panggung ke bena. Rasa bum mau mengguncang. Peek bencong-bencong lain lang cung panggung kenan. Abeh peng-peng ne kauri pesta, abeh peng-peng sewa pelamin, abeh peng-peng ne tiulumo manfaatan. Kata yai nang ka buka kupeng ka dengar orangnya. Nyo mihana kempeng atau buka ada nyo. Tare hoka ketua MAA Bidijaya majlis adat ci protes juga. Ci he juga. Dupna ulo-ulo pesta orangnya ka. Nyan peek tim resmen ucung panggung itok rok lupa ketat-ketat. Baje bumeceh duyung mandung kolor muti pek di pek luar. Pak ya ida malamnya. Menyo kadok iep maksiat mesti perlu aju-aju. Nyo pak kecil, wah bulan tu tugas heran tegai. Tegakkan di kampung Cat Matang jet pesta bermusyariat. Itu biar luar kare, long kecil, imum hang temjak ke kauri ke rawaku. Lanjut. Yang kamari memang baca deh. Sebab kai rancangnya bulan ke pestanya MC. Dengar pegat long hana bengeh ke MC titik. Yang bengeh long baik urina ngucap panggung dang rame-rame joget-joget nyan purusan.